Mayam si video si Manipur top channel gi update tawbane aduga mayam si video si di hantak UPSC na lauba CDS ki 1 gi ko CDS 1 gi 2019 tak laubudo adugi written exam tawkhredana adu written exam tawkhibutugi result out oire adu result out yenge hai taragdi mayam si official website ki link su ai direct website ta hapakke sorry description da hapakke video sigi aduga PDF file format oina results out oi official website ta aduga direct link to su PDF file to gi to su dum link to gi description si video ji description hapakke adu si video si loi fu yingbiu ma'am id khangdaba ma yaroga su id comment box dum hangbiro aduga mathang gyan tanam hairake ahambada koina si result se check tawno bidamakta upsc.gov.in haibe website ta satlani si satlora matungna khoi somo website phangane bako aduga dum singthers simai singtharani singthar kana khoina moi sigi last ta khoina sikano phangne so examination notice recruitment advertisement apply online emi card written reason se si written result sida khoina click tawgudaba si sanglora matungda my result out oiba singdo UPSC si loi tholakkaneba aduga hauji oina out oiribesity combined defense service examination 1 2019 ko CDS ki so magi ngasi out oibane ngarang date 9 da aduga sigi magi direct link su sida pire 273.02 kb sigi direct sigi result sigi kano su ai video sigi description da pakke sida click tarani aduga automatically it will be download tarani download tawlura matungda sida haire my date 9 de notice thokmane results out oire haina ko adu mai makhan maina service na loba haidi magi Indian military academy naval academy ko adudagi officer training academy air force academy officer training academy makhan khetnaba mayam khoi mai lawini dana adu lawba singdu mai adugi lawba mai website tare Indian military academy gina aduga navy gina mai tuan mai selection sa out oibne adu mathang ulakke ma'am si kamai yengne habse aduga maru oibsing jan result si yenege mamangda result si kamai ne check tawne haigragadi sigi direct ma hana piri bisi description na piri sana ma'am loina pabada ka tare si singsi loina paro khangna biar su comment box tango aduga ma'am direct result hana ulake ko aduga result hana ulake se sida haire sisna Indian military academy ko mai to selection wise si lo pi to si singse selector bu kangu ngatane roll number p singse mi yam khale aduga sisna Indian military academy page yaman page 29 phone na singthara utise sisu Indian military academy gi Indian military academy gi mathang ai example piraki ma'am sum tharo si Indian military academy gi ko hajiki duna lore Indian military academy gi sisnamu kai section gi lae Indian naval academy gi ko mai selection phangba kangu se sin naval academy gi smaina mathang OTA gi no OTA gi adudagi air force ki air force sida mula ito smaina mathang mai pire aduga maru oibadi ma'am sida aina hainingi de karigumba haidi misunderstanding gumba lairasu ko nang results gi matangda nang direct moi officially oina nang call tawbi ai ko call tawdu kamai tawna ha matamda mai sida facility number loi pire the Union Public Service Commission sorry sida thari singsi ma'am ko examination on working days between 10 AM to 5 PM a person over telephone number pire nang score kai gumba hangning koding la su dum call tor dum hang bai aduga number 6 the mark sheet of candidate who have not qualified will be put on the commission website within 15 days from the date of the publication of the final result of OTA after conducting SSP interview and will remain available on official website period of 30 days ko
So मैम मरु ओइबा खरा मु हाइरके मैम से रिजल्ट सिदा दुम येंबे यानी मरु ओइबा नंग अहेन बा खंगनिंगा सुमा सि डिस्क्रिप्शन दा पी सिंग जे लोइना पाबिरो अदुगो सिदि सिलेक्शन तरो अब कंगु को सिदा सिलेक्शन तरो अब कंगु दो नेक्स्ट स्टेप ता कमाइन तौगनी करम करम बा स्टेप नो तौदिसे हाइदि सि लोरा काना सिलेक्शन सि लोरा काना करम बा मु इंटरव्यू से करमाइन तौदिनो अमु फॉर्म थाजिन दुइने बेसे कमाइन कमाइन तौदिनो दो हाइपे चारक को माइरके मैम को तो अदुगी रिजल्ट आउट द यौरब कंगु दो हजिकी राइटल रिजल्ट से यौरब कंगु दो सिदा हाइसे कनोदमु ऑफिशियल वेबसाइट तमु joinindianarmy.nic.in दमु रजिस्ट्रेशन तौदुबा को SSC इंटरव्यू की मु को सिगी रिजल्ट से within 2 weeks of the announcement of rectal exam I say result within 2 weeks si tawdragadi मैम si pass education kaina dre haidi interview yawdragadi natra aduna si kamain tawdana mu registration tawni khone haibdo adugi matana khangninga comment box tai ro mateng tawjage aduga atoppa forms lai मैम IB gi ko adugi form adugi so mu tuana mu semakke मैम aduga amaru oibe sing khangninga comment box dum haibiro duga sungjoi soidana si pass rok kangu sing do pass rok kangu sing do joinindianarmy.nic.in da registration tawbiyu मैम हाइदि इंटरव्यू फम नबई दमकते SSB की को SSB नमु लौबनेबा इंटरव्यू की दो अदुगी मरु हे अहेन बखंगनी कमेंट बॉक्स ताबिरो वीडियो सि मतंग साइ लुसिनजरगे अनि संदोखरनी अदुगा मरु ओइबा लिंक सिंग दो रिजल्ट की काई PDF फाइल फॉर्मेट के लोइना म आई वीडियो सि डिस्क्रिप्शन दा पागे एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो बाय फॉर नाउ बाय बाय